Yekoseza nyogosa Aemseni Aemseni
bakhethwa basezulwini ngakhetha unyazo luyingcwele amen kokuqala siyabonga umusa omkhulu kakhulu kule ndawo yakithi yaseNgwavuma endaweni yesizwe sakaMngomezulu samukele isibusiso la esikhulu kakhulu kuleli zwe lakithi kube khona imisindo ngemisindo bekhona phambilini ngekhathi ethile akuchitheka kakhulu igazi esikholwa ukuthi ukufika kaNkulunkulu kule ndawo njengoba le ngoma isho njalo ukuthi bawuvuka ukuthi nomhlaba bevela ingqi zonke impela siyakholwa ukuthi amathambo wonke aleli uthulini yaleli izwe kaMngomezulu la nyakathile kwaba nesibhelu esikhulu kakhulu sokuchitheka kwegazi kuyasho ukuthi lawo mathambo uma efika uNkulunkulu wethu njengoba ekhona sikholwa ukuthi basukumile nabo bama ngezinyawo ngakho-ke sengathi uNkulunkulu ekufikeni kwakhe nomusa ongaka usenzele umusa omkhulu washo ukuthi cha sinenhlanhla nathi sasibonela inhlanhla sibe nesimali la isidlo awekade ngagcina ukusibona ngaleya ndlela simukeliswe uyinkosi uqobe ehamba umuntu nomuntu amen imukelisa isidlo sasezulwini sasho ukuthi hawu khathi nathi sibona abanciyane kunababusi laba nathi siyingxenye engcwele kuphi yasebuhleni bamaNazaretha angithole nje isahluko thile engandulela ukusho okuthile ngaso baseKolose bokuqala baseKolose bokuqala 4:7 no baseThessalonika besine sahluko leso ivesi lesikhombisa ongayifunda useyitholile lona iBhayibheli leli lidala elami lidala kakhulu Thessalonika bokuqala isahluko sesine ivesi lakhona lesikhombisa kekho itholayo akafuni anetho funda ke ngokuba uThixo kasibizelanga ebubini ngoba unyaza alizange sibizele ebubini usibizele sibe ngcwele ngiyabonga usibizele seza la esipha ukuba sizokwenza ubungcwele futhi wasibizela ebungcweleni amen siyabonga ke lokho kuzwa ukuthi kanti njengoba inkosi ihlanganise emzini wasesipha isibizele ukuthi masifika la sonke sizozuza ubungcwele bakhe ngakho-ke kufanele impela ukuthi uma siza la sizimisela ngakho konke okuvuma kwey'nhliziyo zethu ukuthi uNkulunkulu siyambona ukuthi nangu uphakathi kwethu amen sithole Luka 14
33 ivesi. Luka 14, 33 ivesi. Kunjalo Yebo. lowo kini ongashiyi konke anakho angebe umfundi wami. Isho njalo ke lencwadi ithi kunjalo. Lo ongafuni kuyeka konke anakho angebe umfundi wami. Amen. Amen. Ngumfundisi mina la, yebo nisuke kuthiwa umfundisi Khathwane. Manje ke uma kodwa angafuni ukuyeka konke kwami ngale ebengikwenza amakhululu wonke angangasusanga, amakhululu kusho amazenze, isiswazi leso ikhululu. Manje ke ngeke ngibe umfundi wonyazi kahle. Angishiye konke lokho ya emhlabeni ngigeza lapha abafundisi bengicikise emanzini engakukhuluma ngakushiya angibuyele ngothi hayibo angiqedele lokho ngoba kuyongiphazamisa phela kuphinisele emuva uma ngabe washiya kubhabhatiswa lokho afanele uhlambuluke kumfundisi wayekubhabhatisa siphazanyiswa yilokho ya ngoba into enkulu ebalulekile ukuvuma nokuphenduka. Confess, repented, vuma ebese uyaphenduka. Iyona nto ke ebalulekile kuNkulunkulu le. Uma ungaphendukanga ungavumanga vele ungekhetha uyoze ngena ngongena emanzini ngihlale namakhululu lawo. Hayi lokho engeloma ngishonisele ungaliboni kahle unyazi. Manje ke lokho isifundo sihlala sinaso nengane zethu zifunda ukuthi akuthathe uyongena emanzini ezimesela ngokwempela ukuthi uyolandela kahle unyazi. Bantwana bakaNkulunkulu sibiziwe ke sibizelwe ebungcweleni ukuba sizokwenza okuyingcwele njengoba sikhona. Silulandele unyazi ngezindlela zonke zala asitshela ngakhona. Alikho iphutha lasezulwini elekelehle emhlabeni lashiwo ngaphandle kokukhuluma amaqiniso asezulwini njengoba besitshela. Kuyinhlanhla ke lokho bengikholwa nje enkonzweni lezizinye zama-salvation. Hayi ngabona ukuthi hayi zokusindisiwe angisho kodwa ngiyagxeka angisho lutho ngako bakukukholwa kodwa angibutholanga ubumnandi kakhulu obunjengalobo ukuthi ngifike ngathola isabatha ngoba into engihlupha khona lapho ngangikhona ngangihlushwa ukuthi hawu manje ngoba kusile isabatha ke sonke kwenzeka kanjani ngibele emuva cha kusho ukuthi ngangiwumhluphi nje lapho emabandla ihlushwa yilokho kodwa ngikhona lapho ngihleli ngoba ngikhulele khona abazali bami bekulokho nobaba wami omgcotsho wakhona washumayela sikhonkotha impela wasiqinisa ukuthi hlalane la sakuzwa lokho kodwa umkhulu bami base bangiphunyulisa. Lo mkhulu ngabonga kakhulu ngaze ngashiya inkomo engangabelwe zona ukuthi umkhulu lo omdala mina ngizalwa umkhulu ubaba uzalwa umkhulu omncane. Manje lo mkhulu omncane umkhulu wakweneta inkomo wasitsheleka kulo baba ozala baba wami. Manje ke zaba 30 wase uyashona uyahamba emhlabeni lo mkhulu ozala baba wami. Wasala lo mkhulu saphina naye isikhathi eside lo mdala. Manje wahamba wathi yena hayi cha inkomo zomfowabo uyozinika mina ngoba ngithi igama lomfowabo sezoza kimi lezi nkomo ezingamashumi 30 30 head of cattle amashumi 30 yenkomo mhlambi lo. Manje ke kwase kuyabonakala ke ukuthi ngihleli nje ngazi lokhu ukuthi uzongakhetha indlela enhle ke ebese nginikeza lezi nkomo abuye futhi angithathele umakoti kusho lo mkhulu angithathele lenkomo angithathele umakoti. Kuhamba akasakwenzanga lokho. Wasuyahamba emhlabeni.
mase hambile uyeke oya wapopola wafuna wathola ukuthi ayi lahleli khona kulikhuni nendlela besenza ngayo ayilungile wase ngibiza athi ngizokuloza la emoyeni ngiyafika ukuthi yana bheka la sihlangene thina sonke somndeni abangasekho sakhetha wena endlini yethu ukuthi awuphumi landa uNkulunkulu weqiniso kulomuzi wathi uyabona ngithi inkonzo nje ila ekhaya kimi ngathi yebo mkhulu basonto nje labantu kimi ngathi yebo wathi kodwa manje ayibhaliwe ezulwini ayikho nakho ke nje wangichama ay angeke lo kodwa ngisho ukuthi washo njalo phela lo mkhulu wami kulelo bandla kaSiguli wathi ayikho ezulwini ngikuyisa ebandleni elivuye ezulwini eliqondene nabantu uhlanga lomnyama amen awu ngaqake impela ukuthi hawo ngathi kancha manje ke lo mkhulu ke uma sekuba bathi hayi asilande inkomo phela lezashiwa umkhulu wakho lo wathi zothathwa yilo ngase ngithi hayi lezo nkomo hayi ngeke ngisazivuma manje ngoba umkhulu lo songinike ifa elikhulu ukuthi ngithole ubuNazaretha amashumi amathathu enkomo ngabe zikhona athi ngifuna ukukhombisa nje manje kusho lo baba ke wayisela ukuthi nazi ngikubalele zonke angivumanga ngathi manje songinike ubuNazaretha lezo nkomo sivala ke ngalobu Nazaretha kwaba kanjalo nje manje ke njengomuntu ukuthi ke uma ngabe ngase ngitholakala sengihlili nje cisha angiboni ukuthi ngaqhubha iminyaka uma ngase ngihlale nje ya ngithi hayi kusenyahluleka noma sengikhathele ubuNazaretha ngiyabona ukuthi ngizibona ukuthi angavele ngihambe ngoba kwa isifungo leso sazenziwa lapho ukuthi ungadeli inkomo zamashumi amathathu noma zintathu nje impela kulikhulu amashumi amathathu ebese uthenga ubuNazaretha awubaba omncane nje bathi hawu lo mfana lo akaphila akashiya inkomo zamashumi amathathu ayikho le nto impela bathi ngokukholwa ingane siyakholwa basho amabandla lekathi bekholwa kuwo njengoba siyakholwa endaweni ethile manje ke lokho impela ngazuluza inkomo kanjalo ingane noma intathu ngeke amashumi amathathu ba hayi kwasho ukuthi hayi bathi uyagula lo mfana cha kathi engigulela ubuNazaretha kodwa washo ke umkhulu wathi lasukuyisa khona yebo uzobekeza ukukhetha endlini yethu ngoba wena ubekezela noma kubuhlungu noma uvela yini angeke uyiyeke le nto basho njalo ngisiboshwa nje bathi ngeke usuke noma ungashushwa yini ukubo lobuNazaretha uzokuhlala manje sengathi impela kungaya ngemlomo yabo ngihlale kulobuNazaretha ngiqhubeke nabo amen base bengikhovulela ke intubo ukuthi ngibuke kushembe ukuthi uyini ngoba mhlambe sihleli nje sonke sisho njalo sithi uNkulunkulu sibe sisho kuYesu kushoyo kade asikapheleli ukuzwa kahle nokubona uma singayitholanga inhlanhla sukulumbeke kwabe sekuba nezwi ke lithi hayi ngilele njalo ohamba ngalesitubhe isitubhe ngiyakholwa ukuthi siyasazi sonke makunemoba kuba nendawo yokuhamba ogandaganda imoto noma yini mase bethi ke awuhamba ngesithungo uzofica uNkulunkulu phambili ungathini wena la ungabaleka ngejubani ijayo kubona uNkulunkulu cha ke ngiyakodwa ngikhona la ngisanda kufika kunjani kumbe yanini iminyaka la kumbe hayi kumbe mbili umthatha ngisakhumbula manje ke ngahamba kuthiwa abuke emuva phenduke ngibheke emuva esibhakabhakeni ngithola uJesu bethele esiphambanweni kodwa kunefu elimboza kuleli hlobo liyanga lamboza ngibaleke ngiphinde ngibuke emuva umbozekile ngihambe ngiphinde ngibheke emuva ngithola umbozekile kwahamba wacema waphela kwasokuqhamuka lelizwe ukuthi hamba ke phambili uzofica uNkulunkulu ngahamba ngalesitubhu ngahamba ngalesitubhu hayi base bethi mawujike ekhoneni siyomfica lo uNkulunkulu ngajika ke lapha ekhoneni leyo ngahamba singiphaphazela ngijaka ngifike kulo uNkulunkulu ukuthi ngimbone impela ukuthi nangu uNkulunkulu ngase ngimbona na uyalapha uNkulunkulu
uphoqile udlalisa ingane ewuJesu ngesikhathi uJesu esemncane ngangibona phela ngibonile amafotweni ke ngale enkonzweni babesikhomba wonke amafoto la kaJesu emncane kaJesu emkhulu kanjalo manje ke sengiyabona ke lapha ngithi ho cha ngiyambona ke lo Jesu uyacima ngithe ngithi sithe ngithi nangu lo abamshoyo uNkulunkulu ngajama sinyani patu uma sengifika udlalisa uJesu eyingane umbambe ngezandla uthi njengoba umama edlalisa ingane kanjalo umphathe ngezandla ubani unyazi lwezulu ngaqakeka ke manje ukuthi hawu kanti oshemboba manje uJesu manje ingane hawu uNkulunkulu manje sengithi angiyithathaze leyo ndawo ungayifihli beyami ngoba kakungeyami nje yonke indawo yazenza inkonzo ngitholi manje ngoba ngikumnikazi angikhulume kuyesu futhi uyakwazi lokho naleyo mina wangibona ngenza leyo nto wasebona hayi namhla kuhlangene ungibone kahle manje ke sonke ke masivuleleke inhliziyo la sibizele khona sibe khona njengoba sikhona kuhle kakhulu uyathokoza umnikazi wethu kuyilokho ke maNazaretha amahle enkosini ukuthi umuntu namuntu akazimisele konke akuzwayo ngobuNazaretha sikulalele sikuhloniphe sibuthande ubuNazaretha kuqala ibona fanele sibuthande kuqala khona sizokwazi ukuthanda inkosi yethu manje uthi ngithanda unyazo hawo kuhambe bese kuyaphela lokho kusho kwakho kodwa sikubeke ezinhliziyweni ukuthi siphenduke ngokuphelele sihlale sinobuNazaretha obusibufunayo sibufuna usuku nosuku ubuNazaretha buphi lapho hamba ngakhona njengoba silapha ke sinenhlanhla ke sizofundiswa ubuNazaretha buhamba kanjani sinenkonzo ekuseni sibe nenkonzo kusihlo uvuka nathi ulala nathi isuku sibe sihlanu sithupha seshandulela ukungena esabatheni njengayizolo sesabatheni usuku olungcwele okwathi uma uNkulunkulu edala izulu umhlaba lakho konke ukukhona kwayilona suku olulodwa walwezo langcwele manje kuyasimangalisa lokuthi ensukwini zonke ukhethe lunye manje mina ngigijima ke nosuku lwesikhombisa lesonto lelo kunibonhlobeni bengibaleka nesonto phela ngazuthi obaba basho nje isonto impela ngesabatha khona hayi impela hayi kwabonakala hayi abakwazi nje lokho mangithi bathi kuba ngifike ngifunde futhi bathi hayi lo ayithasi yakuzwa lokho kwadlula kwabaJuda lokho ngathi khona kwabhalwa koba kwakekuba amaJuda thina phela sikuwo amaJuda la leyo mthetho suyibekele sibekele thina sonke sikhona as a human being njengoba singabantu manje ke kwesobala ukuthi ke lokho kuyasho ukuthi umuntu nomuntu esuka ekhona akabe iNazaretha ikakhulukazi simangibheka ukungalazi isabatha kuyicala sikuyangimangalisa lokho ngikubona impela ukuthi kathi ukungalazi isabatha icala ngoba ngenza izinto zonke ephambene noNkulunkulu osukwini lesabatha obangalazi angithi angikho kuyo ngikhola kwenye indawo noma ngikhona kodwa manje uma ngalazi isabatha vele kuyasho ukuthi kuyicala ezulwini noma abakithi abangilandeli abenzini kodwa sizamele ukuthi batshele ukuthi la ekhaya ngiyacela uma kuyisabatha hloniphani ningabasi ningasebenzi hlalani nje ekhaya nenze lokho lokwenzayo kodwa ke ningabi nawo umsebenzi ngoba usuku lukaNkulunkulu bahlala bakusaba jika bayaphi kodwa ke ebekhomba ukuthi bahloniphile usuku lwesabatha ebese uphuma wena uye esabatheni iyakhulukazi okojamengweni bona bavamile Nkosi yami ukuthi ayotholakala kuyena okholwayo asale lo
angakholwa kodwa uma emvumela eya esabathini kuyasho ukuthi naye Nkosi yami hlezi uNkulunkulu kuyazi lwezulu ngamhloka kuphela bese mkhumbula ngoba phela uvumelele umuntu wakhe ukuthi alande uNkulunkulu manje ke kulanda uNkulunkulu ambuyise ekhaya njalo njalo kuukuthi bonke soyabangcwelisa njengoba incwadi ishilo nje yathi usenzele saba ngcwele asiphatheni kahle ke ubungcwele lobu asiyona into elula isonto encane yoba sihlala siyicweqa maye kutholi kufuna inyazi ikuthola ukuthi hayi uhamba kahle yakhumbula uthengo ngolinye sokukhuluma indaba ethile uthi hawo kwaba nomfana inkosi la ngayambuka enza yonke into umnazari sokumhlophe eqaqala umnazari ayiba mhlophe kakhulu ngifike ngaleso sikhathi lapha imhlophe kakhulu imnazari ufuna bomhlophe lo mfana ahlala ayina enza konke mayihlangana nomuntu wesifazane ahlanhla esigqileni angafuni ukuhlangana endleleni hawo enza konke lo kanjalo uthe ethuka ithi inkosi hawo ngase balandela ngemuva ukuthi hawo labafana babengcwele kangaka akho sikhathaza ebanazo bafuna phansi phezulu 23 yonke into bayenza wasehamba kancane wahamba ngenxa inkosi uthi masefika endaweni ethile wasethola umunye walomfana unegazi uyawubuka leli gazi elani walandelela umunye wegazi angazi noma wesikhombisa noma yiwuphi okhona uyawabambelela engonweni yentombazane ebeleni lentombazane wathi lapho uyachwephesha zilungise enza konke u-40-23 yini kodwa nakho ke wenze njani njengoba ngifonda lo ubambelele kuphi ebeleni wathola ukuthi unyazi luthola ukuthi ubambelele ebeleni wathi Nkosi yami hawu waqala manje ukuthula akithi ngenza konke nje ngiyaya ku-23 ngenza konke kodwa kunokunye okuthile okungiphazamisayo manje yikho-ke lokho kufanele siwuqaphele ukuze sibe ngcwele njengale ncwadi ithi so usibizile wasibizela kuphi ebungcweleni usibize kuphi esiba ukuba lapho esiba azosipha ini ubungcwele ubuya wapha namathambo yala kwamngumezwe kwaluyizimbi chitheke igazi kakhulu fike waligeza igazi beke kahlali kunegazi ngafika wahlala wathi kancane ukubale kwami kodwa uhlili ngoba ugeza lona geza amathambo abuyele endleleni aphinde asukume ashumayele ivangeli kubantwana babo ukuthi hayi niyibonile inkosi kusho ukuthi nenhlanhla mayikhona kwaba komngomezweni baningi manje bayophendula abakwami ebayendlu bakamngomezweni ngesizathu sokuthi bazibuyele izimpi lapho chitheke kakhulu igazi lamahala manje-ke uma sefika uNkulunkulu endaweni yabo enze kanje ahlale sithole isidlo nakho konke endaweni encane kangaka sibabaze kakhulu ubungcwele asenzele bona thina basisiba uNkulunkulu wethu ikhona kakhulu engikuphakamisa kakhulu uNkulunkulu ufika wasahawukela wasenzela umusa sengathi nje hayi nangonyaka ozayo baba woza siyalungisa hayi impela-ke ngenxa yendlela esibuke senzela ngakhona sibonga kakhulu nathi siyacela nje uNkulunkulu akasenze sithole sihlume ekukholweni siqhubeke nokukholwa simthande unyazi lwezulu nobunazaretha bakhe amen hayi lokho nami engathi uNkulunkulu uthe makangiphe lawo magama engase ngiwasho phakathi kwamanazaretha ayingcwele siyakubuyelisela isihlalo sobukhosi kusibuseni kuzwile Mfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sama211 211 sicela umvangeli ngubane waselungisani asiwala lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi kwamvangeli
Asibonge. Siphambelane ngobungcwele ushishiniso bengesihlangu esesula amavundululu kwabomhlaba inkosi enomhlaba wezulu abasemhlabeni bezivuselela bengasishingishana siphilisa ubungcwele uqweqisa umhlaba ngobungcwele basezulwini inkombankombana abathe beyiphika bomhlaba basezulwini babe beyivuma inkosi ejijela umhlaba ngengcwele bomhlaba benjengesijiki uqabadele bengadeli umuntu ushize kwabakaceza wayevulwe ngumzazela ugudlintaba uthi ujela umhlaba ongabasezulwini kwelasentabazwe uvuke sewubombela isitimela samampondo itholela futhi imbali ebevele emasangweni alalizwisi lombiza uyagobhoza njengamanzi ethukela ube ngenakufitshela undaba ezentetamazo zenezathula zehlele emakhosini ekuthandeni kwamaphumulo zathi mazibeli phezulu zabalezimo zavumasela kuyamangala amadoda sekade kwasabengidisa uphutha phansi ophutha emzini wakho sephalameni umuntu esitshebeni obenzeze insonyama ubhekwa kafika yangasezulwini umkhonto obaziwe emazulwini obaziwe ngonhliziyweni osokhamisela basebethukusela indukajama abantu osenza ngakhona utekulabafosi namadoda ahlala etekulena ndebhambayi bathi mekwabusanya ngasezulwini boluflathela bofuna izazi ezazumuthi kwelasenyakatho muthi kawusebenzanga lutho usodida sodida imbala ukuphindelela obedida opitise noma levani induku amadide befihla emzini umakhosi enqazivele kalwezindeni ngenanga ndezamaphekula ezakhe ishaguni lomhlaba ezamaphekula ezaphelela ePhishamarisburg kwandongayibophi ufunge ngothingo lenkosazana usefo sasezulwini esibasefe sibawela okwambili ukhipha amakhafilithi umkhipho eduko nakumnewa benkantolo walesula icala elingenamthelela inkosi efunge kushiya yathi ihlazana ngushiya lomhlaba niyoyikhotha imbenzomini ebeyifunga ngonyazi ingcwele eqhaqhabe emazulwini inabele kwezincwazana abela zayitakadela kwenkonyana ulukwezi lubisi likanina ile ndaba esaziwa ngedoshaba likandaba ezithi umapholo obungcwabe engale bangasandlomela lotho ngesandatendela bindwa isidwa udaba libishisa abacimbi balo bekhebezwane esesandeni umkhabokhabe ephindele zomabaphafinda inhliziyo uphana abamzondayo babequbisa ibhadama elihlala sesudluni bedlala ngegejezulu bethi banyonyisa imamba yachobeza amaqandayo iphusha zalalisa indaba emaphepheni eqamabusekweneni bebengazuthi zilemthongo mpela bumnyameni ikhakhasi limuka nomoya sanusabona ngenyongo siquze singadinsa lwazamuntu ukhozi oluhle likamakisa kanhliziyo kamzazela kasokhabzela olaphatha ihlangu sikabovela mlo woqale wendlela waphatha ihlangu selangwayimbuthu umeqabothwa phatha esenyanga ezulu njengezulu lahloma uphatha sathingo lenkosazana uzongolozela umhlaba ngengcwele unyazo olukhanya amatabetulu kwafakazi abasemzini athi bathi unkulunkulu usemhleni uzulu alagiwa ngamafuba kalagiwa ngomabezothatha lemjondolana amatendelo ephonsenandademo bantu baseAfrika nagezeka isila somswane wembabala kudlula unyazi lwethuthukeni olubesethwele uphaphele egwalagwala kwabakalifaka ngebheka kwabheka beza wafika ubabhabhadisa abaloluthi umhlaba ngangulosezezulu amashesha ngena abasemhlabeni abafundisa ngibaba ngene ekhosombeni indaba Mr. Mankamthetho aphenduka itsemisimi ngokhande indaba kabhobuso labantu ubutheleza aphenduka itsemisimi ngokhande zwela abantu ubutheleza uzufike nawe kamgadulu kwambila mhlophe qhothu uzufe
ufike usho ukuthi wabamela kanjani abasemhlabeni uTulo zikaGedeza sabungumana amatsha ngoba ungasezulwini intaba zikamawezulu sabungumana amatsha hamba ungasezulwini phaphathiswa amakhosi ezizwe ekwagumede kwamakhasa bantu bakwamduku abamzonga ngendaba abamzonga ngodumo bathi baphathisa kwamdluli weqambeli sifundwa athi kwaduka emini bantu bakwamukela bamzonga ngendaba abamzonga ngodumo angisemqobokazi bafike baluza udumo eliphakade abanosesiba bafike baluza udumo eliphakathi abanonjinjikazi bafike baluza udumo eliphakathi bethi nawe lubeleni benubungeminyane enza udumo likabhombela uzongonyela sezulwini umagamegame baphilisa abanosisi umphetho-gqizana uqhanqunqanquba abothi bembaliso baqhothisa inzukanzuku inzuka ikesikesi ensimbi ijokela ensimbi ehlala abasemhlabeni inkosi yezulu noma intaba esegoqa umhlaba ungcwele basezulwini abafike bayivuma bethi khuqa badela ngangantaba zasemhlabeni umqhalambuke sasezulwini umqhalambuke silo samabanda esiqhole saphuma kwafokasi mhlana kwafihla ingqondo bengafihli ifokasi ethi intosha kabhombele sibona enyazini silo samabanda samcela uzamcela abagoye khokholo ezibasasendlunkulu okuthangana ingazwa busi uhlumitha labalapulisa amaqubula bakwazenene ezimigewu bakwazilumba inkosi uThixo abona seMozambiki bafike bavuma bathi bavumela yinkwavu uvunyelwe ngabasezulwini bafike bavuma kwelakamondlana bathi guqa badele nasesabelani ufike wasabela dumo liphakade abona seswazini bafike baluzwa bethi udumo lakhe lingangantaba alingangamango senyuka manga ngathi kusemathapeni inkosi enyathele kwadambukusa kwaphinde kwahla kwadambukusa zonke